محمد أحمد حنان خورتكي كردة جا عفرينية سالا 2011 دبا 18 سالي ودي من تشار دباك وبتش عسكرية سوريا بك بشتي دمكيج آلية هزين حكومة سوريا بتاقرتن وجبو زندان سيدنايا يا شامي تيشاندن محمد أحمد جي قندي قروقلي يا عفرينية لحلب دمان تبي مالباتا خواه خوشكا محمد حنان ليلى حنان جروداوي راغوت پشتی گرتنا برای و وان سردانا زندانا سیدنایا شامه کرن برای خود دیتن و دمه و دیتن لگل آخفین لی پشتی دمه که چون زندانه بر پرسین زندانه و جاره جوان را گوتن که برای و درکتیه او ده زندانه ده نمایه لیلا بریا روداوی بانک دکه دبیجه هر کسی تشتکی لسر برای و بزانه به بلا مالبات آگاهدار بکه من ليلى أسقوكي محمد أحمد حنان ما جندي قرقولي براكي من الصالة ضحى زردوية كدا كت حبسي صدنايا أم تنقل شن زيارة جم جنده باش بمارو بوتن محمد أحمد حنان للجامعة دا كت أوتومات خبري وي ما نزاني از بدها صلاة أم تشسر براي من أم نزاني أدخوزم إيش حبسي دركات خبر بمادي إذا كاس براي من دي زاتل صورتي جنده جي فوتوغرافي جنده هوايا